Whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei fo i tae au, usi mai alau whaafonga. O le Omicron lea ua Mautinoa ua maua i le tata whainga luenga malai vaalele au kilani. Whaapese ta se whesota i le tata whainga luenga i no foanga faanofoesea. O le whaamaoninga lea mai le soifua malolo i nana pō. O le tata whainga luenga malai vaalele ua umo na tui e lua o COVID whaatase ma le booster. Ma o le aso se fulu limo Januari le ana amata maua i le whaamai. Ai e le i maua i siaki o COVID whaato a whaia i le aso lua o le vai aso nei. I reporti e le i whainga luenga i lea taimi atoa. E se mai i lea, ua whaamaoni au fo'i o le Omicron lea ua maua i le tangata o le ainga o le tata whainga luenga i no fuanga faanofoesea i au kilani. O le aso sa whaato a umatu na sa waitala ua maua i le Omicron le tata whainga luenga i no fuanga faanofoesea. Ma o le tangata lona ainga ua whaamaonia nei ua maua i le Omicron sa faanofoesea i le fale. E tu fantasia telefou, o loo whaasolo mai pēr le soifua maloloina locations of interest na iai nei cases ma e maua le atoango nei cases Omicron i le awa uli o le aso. E le o iai se suinga o le faanofoesea i le fale, pau o lea, e le o iloa po o a whea i a matai. O le tala mai lea le Minister COVID Chris Hipkins ananafi, a o toe tau fia i le whaamatu mai o avanoa mō no fuanga faanofoesea. O se tasilo tāpenanga na whailoa mai le malo i le tausanga tāluai. Ma sa ta o le aso ngafua o le vai aso nei se fulufito Januari. Pei tai ona o le Omicron o lea ua toe tu ua tuai i le whai unga o le masina fau ma e a mata i tangata kiwi o loo i au se tālia. Mai a Hipkins e le o fesilingia lea fuafuanga, ma paulei tu o loo va ai a tili iai o le aso e a mata ai. I saunoanga le minister, e ono iai pēr no fuanga faanofoesea mō sina taimi. Ma e leo i loa fo'i be mō tangata uma pau o lea o le toa telo le a faanofoesea i o lātou ainga na i lo le tau wō i no fuanga faanofoesea. E o fo'i le whai unga o Februari na tau, o lo ilo pēr ma e le o Mautinoa nisi suinga. La so nafi na fono el ka peneta i toa ilo le traffic light system, o tā penanga mo le Omicron, ai mai se isi tonu mō Northland, lea o lo o moli lanu mumu pēr i le taimi nei, a o lanu moli umai isi vaengo le atunu. O lea fono e whaalau i loa mai i le so. Ua tu avanoa mai le pule i tangata Tonga o loo galulue faavaitaimi e whaawawa i peona galulue se ia toe e whewa i ne vaalele fo'i ai i Tonga. O le sona tu e toe fo'i ai le tusa ma le fitu se fulu o tata galulue faavaitaimi mai Tonga. Pei tai ona o le pua oa o mafua mai i le maunga mu, ua le whaataunu uina i le whainga malanga le ea New Zealand na whaamoe e fo'i ai. O le toa sifulu valo i lato nei sa piki Hastings, ma o nisi wa lua tausanga o whainga tau na toe fo'i mafua mai le COVID. Reporti a leitua New Zealand le toa telele i toe maua lava se tala mai o lato ai ngai Tonga, ma ua nau na wai e toe fo'i ono le popole po o a mai. O le ua toe tali watu i galulue Hastings, whaatali e po a whea toe mawhai e ona whele leiva a le Tonga. A o toe ofo mai e le avanoa e whaawhai ngalue ngai pia i lato nei, o lea fo iwa tutu whaatasi le toa tele o pūlengolo au mai a tangata ngalue whaavaitaimi mai le Pasifika. E tu whaatasia se fesoasoani mo tangata Tonga, ma o lo taula i lea mo le toe whaaolaola le community, ai mai se lava i whaatoanga. E tu sa maletasi a whe tangata ngalue whaavaitaimi mai Tonga, o lo iai i New Zealand i le taimi nei. Ua amata tapena supamaketi le taimi e o sofai mai ai le Omicron. O supamaketi le countdown o lea ua te le sona wo latou maua mai a Ausitalia. I lea a fio sapalai o oloa ma uti ei oloa i lunga o fata. Whaamoni aia Kiri Hannafin o le countdown o lea ua amata Faaputu o loa o lo mawhaio na tapena a wale mea moni. A fia a veloli o le aufai whaatoanga ma le toa tele o tangata o lo whaamoe i eile saua o loa i supamaketi o lona winga ua whaale tonu le sapalai. Pei tai reporti a leitio a New Zealand whaalia ia Ian Williamson o le KPMG o le a avea fo ima whaapongai o le a leto e pa ua i le tele o loa mo tangata whaatau. O le te leo le mamawhai nei au nanga o lo i lunga leo le transport and freight industry pei tai o lea e tau su e nisi tangata ngalulue i ngaluenga nei. Tala muli, ua toe la langa mai i lunga le polomisi le malo e fesoa soani le tonga fitingo o loa. Mai le New Zealand Dental Association Access to Care, e le o te le se fesoa soani mo ai ngai maua la lala tupe maua. Whaatu sai le alualu pe i lunga le taueanga i eva aile fo ma i whainifo, ma ua vea mamafua anga o le leo o le toa tele. O lea e tolu se lauta lale Special Needs Grant Dental Care i le taimi nei mo tangatanga va.
Peitaʻi o le polomisi a le leiba o le o lātou siʻia lea i le tasi afe tālā ma faatupe mobile dental clinics. Peitaʻi o le paketi na sau le tausaga tāluai e leʻi sauai. Ma i ripoti a le Herald ua faatu ai ono o le toe faatulaga o le health system. Ua toe tutu faatasei le asosi ma faamanatu le malo i le tele o le aafiaga o le soifua malōloi no oloa o le toʻatele o tagata kiwi. Ma o loo taulaʻi faapitoa lea i tagata e maua lalalo tupe maua. Mai le minista o le soifua malōloi na Andrew Little e leʻi fai mai saʻo po ua avaega o auaunaga le soifua malōloi no le a manuia i le paketi. Pau o lea e le o suia le polomisi le leiba mo tonga fitinga o oloa. Talana o lenei taeao, manuia lenei aso.